Wangirwa North County ya Meru Caxton Muyonge na rireti mantu yege wagagia kimaskuru ori makareka ya mionki yambirereti okuyirwa ringi awete kaumuka thina-ini amu na aritwa kirabierio o chaboka kwa aritwa na inya aciari kwithira bati kwerekania ana bobu pweya awete inya kethira na ibarekere okanukwa na inya kwina batu bwanthinje ke aritwa gimthoni ibokenda kurigerie kareka ya rirari ronekanirio kareka skuru ne yari ya utumishi. John Thega no wina riboti yo. Mwandiki kirekia meko tetera rimo kia North County Meru no Caxton Muyonge akiarĩria mantu megenie na mibithiria na migomo ya cukuru ya mbiritie kuoneka kirita mwena ya chire na nenganire thitomi mwanya bila biomba kwigua bieta mamantu tamamo methiro mekarika macukuru igita riri mantu ya mianki ndene skuru yetu na mianki yi ikethegwa tena gintu tumba gwite discipline bere inkwendo jikanya gaka gukondemu kwithia wa skuru yetu tuma kwitha kwina kwithia wa skuru ndene skuru yetu especially second term kwina ka history ka second term kwitha kwina mantu maingi ndenda ntu bamenya second term mono iro mageri yathithagua na irio aritwa baingi kana arimu betha bakithima aritwa bao no tuyokinyaga gitaga second term ri mid term ya tu ithe betha betaga na babetu bakariatia na baumite na betite imbi berigirite ana baingi batenda bakompiwa na rabetite nuntu bamwe batekwenda kumenya aciari babo bamenya utu baraithagia cukuru na mostly ne criminals yekithagia mantu ya moya indiscipline yaretwo ni aciari rira aciari bari nja mantu bate discipline na bao ntagwa kibao kwa kithongi muno kana kithuki lakini makaruto cwe alternative ya kundiscipline na ba nekana mitugo yeteke gwithia gita na mbere ikagitani wakara Muyonge woyo na no baraba komerere matagite Senator County ya Meru augite kagita kamatiangirira ari minister wa mantu makithomo aganthiguruni mantu tamama taumba kwigwa makione kontombite kwigwa kiure Kenya kwigwa mbito yake ya gutuika mutongere wa nthiguru ino kenda ndeto tayuni kaumba kwigwa ikithira na katingi ciombe kuikiagira nthiguru ine thina mbere bwega matiangi gwira aitarira ari Ministry of Education nijikene Kenya kagita kawigerio biteyagwa mwankantu bara indika bonthe mo na ndikwenda kuga atiri oni ndi incoming senator wa Meru na kiama ya PNU inkwenda karibisha friend Matiang'i Meru na mwe batu tura Meru tukwenda githania wengugi gitwike abene yetu ya PNU is support friend Matiang'i are our presidential candidate nto tuliuga friend Matiang'i ni mtu musimamo na ikyo tukuga tukayomba support tuona ngugi njega Matiang'i na gwita ngugi Kenya pass na Kenya yetu ikarabwega kiripotera ntho cia weru mbita wa John Thega.